Da sam znala šta mi sledi, ne bih nikada pristala da uđem. Stanija Dobrojević se gorko kaje zbog ovoga u eliti. Nisam smela to sebi da dozvolim. Starleta Stanija Dobrojević, čiji je ulazak obeležio 9. sezoni realitija Elita, otvorila je nedavno dušu unutar bele kuće za crnim stolom, a tada priznala šta smatra svojom najvećom greškom. Njen ulazak je mišljenje mnogo bilo da je postigla vrhunac u zadruge 9 elite, a čitav region je mesecima sa nestrpljenjem iščekuvao njeno suočavanje sa bivšim verenikom Asminom Đurčićem, kao i njena nekadašnja prijateljica Majom Marinković. Ipak, boravak pred reality kamerama pokazao se strašno težim nego što je Starleta mogla da zamisli. Skrhana pritiskom nakon niza turbulentnih dana, ona je pred svima priznala da se duboko kaje zbog odluke da ponovo postane deo ovog formata. Nisam to sebi smela da dozvolim. Da sam znala šta mi sledi, ne bih nikada pristala da uđem. Svi mogu da se slade s mojim emotivnim životom, verujem da se sve ovo izaći na dobro. Ali ako moram da izvojim najveću grešku, neka bude to situacija sa Urošem Staničevim. Nisam to smela nikako da si dozvolim. Podsjetimo, mnogi su pre njenog ulaska verovali da će Stanija Dobrojević i Uroš Stanić postati bliski i djelovati oboje. S obzirom na to da se on mesecima unazad najhrabrije i najglasnije suprotstavljavao na Asminu. Nakon pobjede u elitu, Stanija prala veš. Stanija Dobrojević odnela je pobjedu u 9. sezoni elita, a sad je pokazala kako pere veš nakon višemesečnog učestva u popularnoj reality formatu. Mnoge je njena odluka da se posveti sređivanje prostora prijatno iznenadila, s obzirom da je privilegirana nakon najveću pobjedu. Evo, posle elite peremo ne znam više ni koju mašinu pored da sredimo sve stvari. Dokupili smo još opreme, poručila je Stanija, koje je društvo pravom pravio njeni verni ljubimac.